Abahagizi ba muhozi kinerugaba bari hansi y'ekibina cyabe cya Patriotic League of Uganda beteranira mu rurembo rwa Mbarara Dreamwood aho bebembezi ba PL yo muri Ankole bagambira ha burunji bwa Uganda. Tukaza hansi y'irakarumwe Patriotic League of Uganda kukora nka pressure group enebigenderwa nyawo ganje mejere byo kutereza abantu abakwenda kutwara gugu ikabateko umuhanda gumwe fighting build the arrogance and corruption konga hate kindi kinkongera bawo mwena mwe no kwehandikisa mwena ari mu exercise netandika 2013 neba abanyamhurire numwija muhakanisa konga mbura kutera karuru n'abatana jya kutweda atako ikisera kituse mulabo musana kubanga eno problema y'endembeje biyingiriza Masaka so mbakubiriza mwena oba oli mugana ngobera mu Mbarara ngoli munabudu ene ngoko yabo mwabalide empanga mu Jeff na tugende e Masaka. Aba bagambira ha burunji bwa muhozi kinerugaba no kuva kuza ku murondero Abahagizi mpaka bire president. Patriotism wenko muntu kumwana wa president akabire ati leisure kuzomu State House akashitama kayo enjoyinga privileges nka first son konga kai hayenko muntu ya joininga mhe yatanakira mu LDU twareba ngo jeno Kinerugaba is a standby candidate. We say President Museveni now next is who? Zero Kinerugaba. Therefore, jeno Kinerugaba is prepared now. Now to mureka abantu abanyayiganda bona. Omugambizi wa Patriotic League of Uganda havuga nkore karamuzipore katwire ashoboriro kumuhozo kuba president naija korabo mu karuru nk'abantu bamutorane. Atari umuntu uravuza kuba leader wa Uganda nariko president wa Uganda atatero abanyayiganda bona abari above 18 years. Bayitegereza so abantu mukitegereze jeno Kinerugaba nobaza kuba president nije kwesimba hakare n'abandi bantu. Orutaya y'urukora tawunuruza kuba Masaka y'umuhozi Kinerugaba kuza kutaya ya 2015 byo kwezoku amakuraga gashakwa Sheikh Abdulatif.